ئێوار باش بینەرێن هێژا و خۆشتوی بینەرێن بادینان سات ئەف دەمە هەمی دەمێن و خێر و خۆشی بن هیویتکەین ڕۆژێن مەهەمی خێر و خۆشی بن بینەرێن زۆر بەڕێز ئێوارە بادینان ئەڤروکەتی دەستت کێشەیەکی فەدەین ئانەهەیە خودێ بەلکو ئەلدەف مەهەمیە تشتێکی ئەم بێژین نەیە طبیعی بیتن یان مەهەرێکی دەف خۆ هەندی خو گلەی و گازندەژی هەبن حەقە سەروی بابەتی لێ مەدوێتن هەندێک ڕوونکردن هەبن کە ئەو کێشەل کیرەیە گلەی و گازندەل کیرەیە خەتاکیت کێشمانەک و ئەف کێشەی ئەوژی میێوانداریە ئەندازیارە زۆر هێژا ئەندازیار کەمال محەممەد ساڵح ڕێبەبەری گشتی یەککارە بێت پارێزگەها دووکێ ئەم دێ بەحسی واکەی نێوێن کومەبەری vێگاڤێ گوتی هەرێکیش مەلدەف خۆی تۆڕە کارە بنینە هەکارێکیشمە مامۆستای جادەیەکیژی بین جایکیژی بینتن بیت وەکی ئەم کوردی بێژین هەما بێشتێک کاوەرە سەیدا بوو چی کارە بنەوەکی ئەم بێژین هەما دێ خۆ مرۆڤی بە تەقینیت و دێ گازندێکات دەست ئەم دەزانین کاکارە بۆچی نینە بۆچی هەر ساڵ ئەم تووشی وێ کێشەینە هاوینێ زەوەستانێ حالێ خەلکی مە ئەڤەیە و گازندە هەری مەزنجی سەر ملێن وان کەسە ئەوێن کار بدەست حکوومەتە هەرێمەیە ڕێڤەبەریا کارە بەیە کە هەر لایەنەکی دیە مەوەکی گوتی ئەم دەزانین کا بۆچی نینە بارە دهوکی یا کارە بێ کیڤە چیت ڕۆژانە چەندەم ژمێرین کارە بهێنە چاوە ئەو کارە هاتیە دابەشکردن چاوە ئەو کارە بۆ دهوکی هاتیە دابەشکردن ناوبەینا بازار ماڵ کەمپێت ئاوارایەت پەنابەرە چونکو حملێ پارێزگەها دهوکی بیتنگەلێکش وا پارێزگە هندی مازنتر ئەوێن کو ئەڤروکە پارێزگە لێ دهۆک بچیکتر و حملێ وێژی ئەدبیت گرانترە هەمان دەمدا ئەم دێ بەحسێ وا سەرپێچیەکەین ئەوێت وەرزێ هاوینێدا تێنەکردن کاچەوە خەلکێک پێگیریە هەندێک کەت و سەرپێچیانەکەت بزانیت و سەرپێچیاوی دێوەکەتن و کارە بل هەندێک گەڕەکا کێم ببیتن یان ئەم بێژین دێ کارە بلوی بخۆژی کێم بیتن هژمارەکە دیە پرسیارن هۆساین کومن دێتگەل مامۆستای زۆر بەڕێز هێنە گفتوگوکردن هێنجی بکەرەماخۆ بینەرێن ئێوارە بادینان بن مامۆستای هێژەت و گەلە بخێڕاتی سەرسەرە سەرچاوە ئەڤرو بۆ ئێوارە بادینان زۆر سپاس زۆر زۆر سوپاس بەردەوام وسایە ینی گازندا مە هەر ئەوە و ئەم دێ هەر دوبارەکە ینی پرسیارە ناهێتە گۆڕین هاوینێ وەختێ چلێ هاوینێ کارەب یا لاوازە چلێ زەوەستانێ کارەب یا لاوازە ئەم دێ بێژین بۆچیت بە هەردوو وەرزەدا یا لاوازە و vێگاڤێ چەند کارە ببداتا ئەلبەردەستی جەنابێتە و ڕۆژانە بۆ خەلکێکی تێتە ئەم بێژین دان سەبارەت ڕەوشە کارە بێت بە هەردوو وەرزێت و جەنابێتە ئیشارەت پێداین کێم وەد بیت ئەو ژی بۆ چەند ئەگەرەکە وەدگەڕیت هەندێک شوان حکومەتی وەدگێرداینە هەندێکی وەزعی وەدگێرنە هەندێک ژیمە وەک هاوڵاتی وەژیت گێرداینە هەکە ئەم بەحسێ کانێ ئەف کارە بە بمەتێ تاوان تۆرێن هەرێما کوردستانی هەمی پێی وەدگێرداینە ئەو تەولیدا دهۆک تێتەکردن بۆ سلێمانیژی چیت ئەوە سلێمانیژی تێتەکردن بۆ هەولێر چیت یعنی تۆرێن هەرێمە هەمی پێی وەدگێرداینە مە چەند بەرهەمهێنان هەبیت سەرانسەری هەرێمێ پشتی کو بارا کەرکیک ژێتێتە دەرێ و ئەف معمەلێت ئاسنی و یەت چیمەنتۆی ئەڤە ژێتێنە دەرێ ئەوا دیترێ نسبەتێتە بەڵاوەکردن پارێزگەها دهۆک نوکە ڕێژاوێ 24 سەدێ شوێ بەرهەمێنانە ئەوات مینیت ئەو ژی ناوبەرە 2200 هەتا 2400 مگاواتت کارە بێنە یعنی ئەم شێن بێژێن بارا پارێزگەها دهۆک ناوبەرە 480 هەتا 500 مگاواتت کارە بێ ئەvە حسا ئەوات گەهتەمە بێتڤێن مە چەندن 905 مگاواتت کارە بێ بەردەوام جارێکە دیژێ هندیوان لەوما vê heyvêda heke em şên bêjin nabeyna 11 nabine 12 saet û 16 jî kêmtir lê nehatîne ev ew dem ji mêrên medayne kare bidaya xelkî me gotî ew xalit ku wekî bijim hikûmetê ve girêday û ku tişêt çareseriyekê bû biket heke sotemeniyê bû va mehetatê me evêt berhemênanê dabî biket yanî bû nimûne heke em behsê parêzgeha duhû bikin nuke tinê وحدەیەکە کاشێ یا شولیدا مە هەشتێت هەین یعنی شوینا 1000 مگاواتە ئەمێ 100 مگاواتت کارە بێ ئش مەحەتەیەکی و مەحەتەیەکی ماسترین مەحەتەل پارێزگەها دوو ئەvە وەکی بژین ئەف خاڵە حکومەتێ گرێدایە و ئەو شێت یعنی هەر چونە بیت بۆ وەرزێ زوستانێ ئانژی وەرزێ هاوینێت وان سێ هەیڤا ینی بێژە بۆ 6 هەیڤا سێ بسێ ینی مەفرۆزە شیانێت زێرەتر مەزەخیت هەتا کارە بەکە باشتر بدات یەدی ترێ
کو ام بیجن وضع کی وگیره داه او وضع جی يعني هاتنا 27 كمبا كوبناف خلقك چبيتت جهي تماكم چند خيفتكن اون يعني بو نمونه بس كبرتو ما 6000 عائلات كبرتو ده بس الشاريا 5000 عائلات ده ما 27 كمبت وصل باريزگه هادو كتاين گوزيترش 800000 بشر او جوكي منوتا يفي كاربت مزيخيت يصرفت كات طبعا او يش في حصه خلق ماتش او ايه یا دویجی سنورت پارێزگه هر پارێزگه که دیار بود نکه کو برینی که حتی آوا سحیلا و سیطره بدری که و افریقا بن شیخان را چو اوز ویره و تره کاره بشرقی میسلوت هات نکه چلو دوش صده اف مساحت یهات سر پارێزگه و امی کاره بدنه وکیمه يعني هاش سنوني بقرا ربيعه بقرا زمار بقرا اسكيموس الوانكي تلسقوف ناوران خازر واس حست كم هر حولاتيك ابد من افجه ايناين بيجي كهرباء هرم لينينه طبعا افجي بويا بارجرانيا كاديتري السرمه يعني صدو 15 ميجاوات كهرباء بس بو كامبايتشن صد حتى 105 ميجاوات كهرباء بو اف دورت مگوتيتشن اوه همیش نافوه رجا سنوردار کو 24 صده يعني الفيري وكي جنابتت بجيت ببورا مستا حسب كان نيفا كاره با دهوكي بووا سنورا بووا كامبو اچيد يعني 35 حتى 40 صده يا بواتش بل يادي تريجي كو ام وك هولاتي جي حتى حدك مفروض يعني ام جلال هولاتي خناكن چي بيت جل جاره هم هل فيستودي ما اوجود بيتو هولاتي بس چونكي وضع ما جاره في شكليه يعني داخوازا مش خلكمه من 318000 مشتركته اف 318000 مشتركه يعني هكا هاري شوان بدو جلوبا هاري خواب كت معنى شخصت هزار جلوب ديتري ادشين باور بك ام دشين ترا قزا كي كهرباء يعني كوبي كارتكيرن المبيت بيجا داخوازا ما اش حكمت او كوشيانت زيادة المزاخي بتايبتي اوه گرمي داخوازا ما اش حكمتا مركزي كو جهة داخيه او بويا سبب اف خلق همي قسطا مكري ومالت خوب جهة لاي حتى نوكا 1 دينار جي مزاختن الوا نكريه هر وصا داخوازا مش حولاتي ما جي وضع ما اوه يعني ما نقوتيه كارب خلق ما هي بالعكس يوم بالعكس امد بيجن اش 11 حتى 12 دم جميل الكارب زياتر البردست دمانينه افادي تري ام سوباسيافي خلقيت كان كوانجي وك هندي حكمته هاري كاريا حكمته اكيد چونكي اوا ماي كهرباء مالي دانه كي حق مالي دادت هر افولاتي داد يعني بو نمونه باور بك الاسبوع چوي 38000 كهرباء مالا من هاتين يا گشتي 8 امپر مهبونه 88000 جمله داینامو لیده ایدن یعنی هاولاتي جي نيفا کا حکمت هاریکاریا ويت بس زور باش گلک بسیارت برسوا جنابت دا چی بون لی از دلیا دی مای دست بگم اما جنابت بجیتن عمل حکمت داخواست گین جنابت ریوه بره یعنی از افخل که همیل تا داخواست گین جنابت اشی شنی دل حکمت داخواست کد یان دل حکمت وضعی دان تا برچاوی و وكو نيمچا ام بيجين امر بيجيت حال خلقي ما اول پارزگه ها دوكي بار خلقي دوكي گرانه جنابتت بيجتن اف ناوچت هاتينا كنترول كرن چلو تشتكش صاده او ام بيجين الوي وانجها پارزگه ها دوكي يا کاره بدتش بلي چندش صادش آواره اوت ام بيجين همي آواره بوين هاتين پارزگه ها دوكي يبخو وگرتينو پارزگه ها دوكي 27 کمپا اورو کاب ريبت جنابتت دي داخواست كت آن جنابت دبوا امر الواقع دان تبر جافا و دبیشتن ورم ریبه بن والله يا ما سر رای مافی میا بله و مافی تاج و گوتی و ماف نه تا ام بیشین کس خیرت گل مروینا کد بس ام همیه داخازت کین توانی يعني فيت ام توقعك بجهن زولجا يعني هكا تشتكي البردستي ما بيتو ما ناكل بيتو اصلا بيجم بردستي بلا بس كاك بالبيت باور بك داتا البردستي هندا يا هاتيمه هندا يا داي ما تشل شعانا خزن يعني شازداي شش سروك صندوق اعمار العراق سردانا باريزجها دهوكر ام دو ريبرد جشتي كو اويد جلق ضغط السيرفر دو ريبريا تندرستي واس امد حاضر من جل جناب باريزجري
بس ما أفا ما قوتي هر چنبي تير غازا دو وحدة بو ما دابين كان بس ورزه هاوين دا كو حيوانه 24 مليون لتر بو هر وحده كي بيدوين ما أفا دا خواست كري چو أفا چون هاتي كن یا دویجی بار بکه افرو سپیده دیسا کتاب کادی پریکا جناب پارزگری کو ما یا طبعا جبلی اوا ام دنیجی پارزگی هادو هر وقتی المتکد زیر یعنی میسل هر وقتی المتکد کو ام هش بدنی دیسا افروجی اب کتاب و کو سپاسانه و جناب پارزگری هر اکثر پیوندیش الگل الپارزگه ها میسل کینه او کتاب مگوتیه هکه اف خلک هوای جی وکیمه چونکه ام جیت وکی بجن آگیری هوا داد خیرانه که دو هینید هر چه نبید بس بو واسه هیوا اوه گازه بو مدابین که ویجا یعنی ما باور که زیده حد خواه اوه ما گوتی و ما کری و گل جاراجی یعنی گانزه و جیه بو ما هاتین یعنی افی الحاحه زیده چیه بس چونکی ام تمثیل خلق خود کن اس مدیر عام کارا پارزگاه ها دو کم خلق درگیتت قطی حق وی خلقی گانزه خلقی چش مطالب نکیت شتگی زیده ید بیجید هنده کارا ببدا من کو از شم جیارا خو بپرو يعني بلاني ام وسط خلقي خوانا جهن وقت گانزه که معنای دجی منه نه اجی وکی هاولاتي چونکی وقت نفراتب هبید وقت شول نبید وقت دو هیو اجاره که بدمی و وقت سری هیو جیته چم پاره خوار بگرم یک بار نشد حق مولدا خوب داد نشد نساخی خوب بته دکتر نشد کیریا خوب داد دیدن دی گانزدا کرد و گانزداوی روایه زور باشه ام دی بحث تیچوی ام بیجین گازه کن چم کو وگاوی کشا ما همی او کولفا جهن کو بو ما ام بیجین کارب لیتن هکا گاز هبا بیتن ما ام بیجین وی قیرانه دا نباینه ام دی کنگیل کشا گازه خلاص بین آخر وقت که وزیر یه کار به جدا و سامان سرشتی جدا بو اودا تومتای دیکتن تو گازی ناده من یه دا تومتای دیکتن من گاز داده تا نظام چه وگاوی او تشتاجین ما همی کوم و بو او سری کن بجین همی سرپرشتی های وزارت سامان سرشتی کتن یا کاره بیو یا ام بجین سامان سرشتی جی همی وکو بوتی نیمچه دمجک لحاتیه ام گازن داخل کیب کن حتی کنگی دی امی نبی گاز آخر بوچی ما بدیل گازه ندید کو ام محط راسین سح کن ریگه کادی کو کاره بی بخوته دا چکن چون کود بید گاز ام بجین یا جوی کردستان یا ویجی گلک پیستل کرد هکا تو سحکا جدرین دین هین افریقا کارا پیچه بیتن بله ابخوا ام بجین کو همی کشیات نقطه که دا بس جنابیت بجیتن دی هما بحث یا کاشیب کین وگاوی حقی با چند دابا یعنی هکا ام بجین برینو که وزیر ما گلک الحاحت کرد دمجا یعنی وزیر سامان سروشتی بو وزیر کارا بجی وکالت کو دو وزارت بس دیسا طرف هکی دید مینید کو یه تمویل و هر دو وزارتات کرد او جی وزارت مالیه چونکی برینی که کاره ابدا گازدش گازی کرد گاز ده وگاوی گازدش چت کرد بجید که پاره بدنم داست کرد هکی وگاوی خلک اگه زور حست کرد گاز بیتا کرید چید بید یعنی وکی بجن خلک اگه جیده مفایجه مین بس حتی ام و هر سه طرفا لی کن کم نکن پارا ور نگری آها اف خالب هر سه وزارت اوه گیره دایه بس حتی کنگی پراستی جدرین کاره به مفروض ام پیویا گازه و غازه و نبانه کهرومایات او دوکان در بندی خان هشت تو وقت رژیم آبر دهات بون نوکه ما ام پروژه که امیل دیرالو وکی بیشن کاری تیداتی تکرین بس هرچنده وک مگاواتی توجید که من بس هرچونه بید اول پروژه کهرومایی کردستانی بیت اوه دیرالو هر وصا الحمدلله ما وکی بیشن رونایه که باش یا هی کو طاقه شمسی و خلق گلک بر وی وجیه چید و اوجی باور بی که اوه سر 2 سالانه داتا و بر دوام ایتینه ورکت یتوانج و یتواجی بس پراستی پشتی کو دی ماه 2013 آن دست بکا 2014 يعني حكمات بري كو داعش بنجي الجال حكمات مركزي وكي بيجن وضع حتى حدكي علاقات تيك شوبون كارتيكرين جالك
البرهمین نجیک زور باش پروژه دیره لو که چه آبریبت چی در لیگا پروژه خودی چند کاره بشه در کوید خودی حس کرد بله پروژه دیرالوی طبعا دو پکیجه سرقرض یابانی تمویل و یهاتی کردن یعنی او پروژه بوره جناب تراوستان او پروژه نه در راوستان سبب قیران دارایی حکومت حریم کردستان نخیر و طبعا مگوتی دو پکیجه ایک محطه سرسنکیلگر دیرالو 37 کیلومتر خطی اوتاتن کشان و خلاص جبوی محطه سرسنگ هات برفره کردن کودا بشیت او پی و بیتا گیرتن اوجی و اینیه مکارب قضا آمیدی همیه بریبو ساعت 5 سپیده حتی 6 ایواری او ربط جهاتا کردن بس یا مای وقت تولیدا او کو 37 ميجاوات او هیچ یا مای بس تشتی باش ایک محط یعنی خط 132 چویره چونکی و دوره گله کشا ولتی هبو او کشا نامینید هر وصاب اول جاره کو محطه کی 132 کفته قضا آمیدیه بلنی که تنه ایکل سرسینکی بو ابدی حتی حد کی آرشا و منطقه دیچاره سرکت و ولتیه و هبونا دمج میرن کاره زور باشه ما پیوندیه که هایدی ورگریم پاش دی وگر نوید تمامی کاک نظارت گل ما باورم کاک نظار ایوار باش سرچاودن بچک دنگی کاک نظاری بلا پتر بگیت اما کاک نظار کرم کبرا برای دستی رسمن رخنه شاطره بیام و کاک نظار دنگی تا گلک نخوشید گیت اما انظام الماء یالته بله دنگی تا تیتا قد کرن و تیتا بجاره کو دیبچک جی خوب گوره بله بله بردوام شی بد گل درزبو بله بله برا مدفياس مداخلة كتير بسر روشة جشتي يعني من طيبة من نازوي ويابرو سر روشة كاربي أنا ميزان روشة كاربي يا شوا بله هر کسی که تنیوان کرده استودیا برنامه‌ریزی خو دیویژنی اول دین روشی باشتر لیکن باشتر و هنده سال هر روشی باشتر لیکن و ادبینم هر یک خرابتر لیکن و ابتشتهمی دستر ده یعنی دستی وقت کن بس ازعاج عالمی و ازعاج خلقی بتکرن اری ما حتی کنگی دی اب احترام بود سیدایی نه بحث روزبری گشتی کاره بس جامد گشتی هم گوته یعنی حتی کنگی دی اب دروه وی خلقی و خوری سرای تکرن چلی هاوینیه درجه حرارت نزدیک 5 او کاره با تتدانجی هندی ربع آوینینه یا برینو که و هر دیویژن دی باشتر لیکن باشتر کاره به و آوه و بوچا و نظام چو بس يدروا العالم كان يعني العالم حتى كان جبت حمله وبس صاب كان هذه هو بيت دارو بس ابراهيم هذا هم قانع بن يعني دبي كي دولي بيداري بس بلا تشتيتيان جي بس سر دزيت راجعانتري ودروا العالم زور باش كاك نزار الدف اول دو ميسكارب يا چاوا سوبر كاك نزار هاكر ما بيد قال مدا کاک نزار نماد گرمه گلی هبو کاک نزار یعنی گلی یاوی گشتی بو حقیقت سر هندی کو افوعد و وعود تینا دانید بردوام بو جنابتا نبو یعنی کو افوعد و وعود هد دی باش بیت و دی باش بیتن چه لیدیار نبو اوش بین طانک یاوی بود بیتن زور به خلکی هریما کردستانی ابروکا و صابیت ما مستاز دی ایکی که هم سر و خالا ما بحثی واب 27 کم پاکر اوین ابروکا سنور پاریزگاه ها دهو که ده کو آواره و پنابر ابروکا تیدا آکنجینه هوا چوا که عرب دابش کریه سر و کمپا چنکو شیوه دابش کرنهای و کوی مالانینه یعنی ورک عرب بده مثلا 500 چادره دی چوا ده و کی مالانینه ورک عرب بده مالا طبیعی فرقی اخوه عامو ده هی و ام بیشین ریزه و دی و بیود بیتن حتیش روی ساخله روی ام بیشین پاراستنا گیان مروی جدا یکم پازور ماترسی دارتر بیتن بله ابخو یعنی چوا هاتی بالا وکیرن یعنی هوا امپیرا دای هوا وکی هری ما کردستانی پاریس دادو که هری که وکی خوب بگه که امپیرا ندابای منیم گوته 115 حتی 120 مگاوات او 820 هزار نفوس پاریسگاه دو میلیون کو 400
يعني همشين بيجي حفتي بينجي الصدي وقت از بيجي من 905 معناه لازم نقول باش 600 ميجا بو اواره زور. ما بر يعني بردوام يعني فكري نداي ما هري كي 8 امبير دايني وجدولواني چوانه اش 12 نيفرو حتى 5 واريش بركو مولدنين وش 8 مغرب حتى 4 سبيدي اف فتره ما يداي بس اف دوميس اي كودو كويت evet برایت مش سوریا هاتی و گویلان اف هر سی که اون نه نازحن پنابر لاجئ غير ولاتت اف منظمات دولي تني بشتوانيا وات كان يعني مولدات بو هر سی کاب تني دانای يعني بوچ بو يدي ندان يدي بيجي تاولاتيت يدي قلنا حكمتها مركزيه خلكيش مثل روي خلكيش انبار روي خلكيش فلوجه يعني باركه هولاتیت فلوجه الآمیدی بسیار که یعنی زیادتش 100 عائله بتر بس الآمیدی هم الفلوجه اذا اوش شرمزاری بو حکومت مرکزی کو خلقی خلقی نکری خدا ویجا وی شکلی ما یادای بس هم بجن یا وکری نخیر نه وکریه 8 امپر هری که میدانه اوجی هکه سرپیچی پنک هرچند تیمت ما وکی بجن بردوام تچیکا واجد کن بس زیاده گاوی هر هی لویریجی هی کی پاره وانا و این پاره وی خلکی وردگرن اوی 8 امپر نخیر چو دینارک نهاتی ورگتن اوش 2014 و حتی وگاوی سالانه جی تکلیف آوی کاره بل سر حکمت آمه 100 حتی 110 میلیون دلار حکمت آمه اوه قرنین السر حکمت عراقی قرن مانه هم حکمت عراقی هکه قرابیت و حقوقا بید گلت اجتماعی دیل ویره بس همه بحثی بکن یا کو دستی مده يعني ویجا هم نزون همت کنه کتاب بو جناب پارزگری اوه تنید بو وزارت نافخو تنید بو وزارت مالی بغداد بس حتی نکه والله 1 دینار و 1 دلار جی حق کاره به نهات مزاخته ما پیوندیه که دیوار این پاش دهین سر سیستم امپیرای که هوا دا کمپا و عمل خوشی بجربینین همان سیستمی کاک شیرزاد ایوار باش الو کرم که کاک شیرزاد حالا سیدا باشی ممنونیتم برا فرمو خیراتنا سیدا کن زور سپاس بوده فرمو برا ممنون از خلق برور یا من دو که کنجی ما بس هم جوزو چینه گندی بله فكهرباء جلكوا بسروا يعني مولدانين وقت نبذروا يعني كهرباء قطعت كان والورج تقريبا جرمه ورج ولو ذو ظالم بس جرمه فمحس كان سيستم ابو بيت دونون شتر و زور باش شبه ولا شبه بردون دانه کاک شیرزاد قدم بحثی ویچی پیناوی تولی سی کم پا بدنه گله باشه کاک شیرزاد او جه کتولی ویگاوی کاتول کی را دهو که یعنی کارب دفته چواهین چند جد رازینه هبونا کاربه نبوناوی چوناوی وی وقتی داد گل وقتی دی کاک شیرزاد بله مامستا بله بیشم او جه تولی آکنجی یعنی کاکی را دهو که چوا کارب هوا هیا چوناوی داد هابناوی داد تقریبا شقت کار باشه بس وقتی اچمدون دیگه جو سردان و سوبه انشالله همین بیشم يعني كورب جلكو بسرو برالويري خلكيري جلك وزنجتين ومالديز بتشينا غوندو يعني خاصة اوبيني عالم بري خاطتا غوندو زور باشه هیوید که سیستم که بوستر بوبیت داناندن زور باشه سیستم گونداجی دی بحث کن در دور ام بیجین حتی قضا و ناحیه زور سپاس یاد کن ما مستمع بحث سیستم کاره باکر کو بو ام بیجین ناوا کمپا هر اکی 8 امپیر هنه تو وقتی دال پارزگه هجی هبو یعنی سنور قضا دو که جیده هبو امپیر بون بو چی او سیستم نهایت و دانان چون که مادم هنده ام بیجین کمپا اپوات نیوا کمترش نیویجی هات یا ریکوپی کردن حتی حدا کی باش بو چی ام ناف باشه ریجی هاور نادین ولی بین چون که جنابیت چه دراگه داره بیت پارزگه هبرن الهرم کردستان الگرک جهن خوالي كر بيت نمونه سليمانيه والله ما اگش سليمانيه جهه اوان ولی نکرینه تنه یا منطقه چومان بو زور باش او جی کاراباوانش ایران تاد طبعا ایران جی بو يعني برفرهی نبرده يعني یا سنوردار بو بس اف سیستمی کو ام المالا جی الویره فراستی مانه مالت ویره گله فرقن شید وکی بجن چادره که و آن کروانه که و چه بیت او آمیرو اف نبن بس حتی که وک سیستم امپیری نهات دانان
يعني بيروكه هبويه سليماني قوتي ام دانن طبعا وك رجا هر پارێزگە هەیە دیارکریە بجام کەنە 1 ئەمپێر ئەم کەنە 20 ئەمپێر ئەم کەنە 100 ئەمپێر یا vekiri بیت وەکی vێگاوێ تو دێش ڕێژا خوێ طبعا هەر پارێزگە هەکەوە بکەت هەتا حدێکی دێ وەزعی باشتر لێت بەس سەر حسابات شتێکی دیبیت یعنی vێگاوێ دێگەلە مثلا هەنکەم بێن ماڵێدا بەس گیزەرە حەمامێ 13 ئەمپێرە ئیدەن وەختی حەمام شول کرد مثلا تو نشی سپلیت کادی آن یعنی دهنده تشته بيجي بانك بمبرده بس يعني حتى حدا كده يا گنجایشی بیت بس نده وصايا وكيري بیت چونكي بيگا بيگالك اعتماد خلق كيل سر سپلیتانه هندكا باكيج تبريد داناي يعني افاده وكي بيجن زارمند بس باشتره هكا اف وضع بردوام بي بتکر زور باشه کاک شیرزادی بحث سیستمی گندا کر و چوانیا دا بش کرناوه انظام که چه سیستم هر وکیه سنتر قضا ام سنتر قضا دهو که سیستمی واناشی چون کد بیتن گله گند هنه هر مالیده ام بجین والله او گندت اكيد ید منطقه کانی ماسنه بله و سالانه جیوه دا خوازد کن بجین مموالدنین ام شب دنه ام شب دنه چونکیش بر مولیدا و برس پیدا کی بجن تتبرین و سپیدیجی چند ساعته کی دی بس وانی گله اشکال بو مچید مثلا ویگاوه کارشرزاد بشفت وید بس بروش هر مثلا دی کانیماسی کنه نمونه ناحیاله دوائرت لی ایپوماجی کاره بزوید ایتهم نشیم شو روش بدنید ویجا اوه بیتکشه بس سر هندی راجی ممراعات آوا گندا یعنی آکری حتی حده کی بس نه حتی سپیده یعنی چی بیت حتی چاره وصاي چیز هشتی حتی چاره و چند ساعته که سپیده چینکی دا دوایری دیتریجی یعنی وکی بیشن خدمت آن بیتکر یعنی بگم چند پروژه آوه هنه خو مراقب حتی یعنی مشغله بیره چی بی پشتی نیفشف ناچی تبیره یعنی بجا یعنی براستی افکشه هی و ما حتی حدا کی هاری کاریوان کی بس نه چاره سر بینه زور باشه ما مستعمده هندک دیدار میت هین ام دیوا دیدارا بینین اوجی کاگله یان گازنده یان دست خوشیان خلق کی نتناوا پارزگاه دو که دا پاشیده تمامی لینه برنامه خود بله بوربتر كهرباء مولدية برا ما كهرباء عم ساعات شدن يشينا ما سكت شنو كهرباء عم برداده ودي قبل چی استفاده جبينه بس الجار محل هون جالس سكت ساعات حد كهرباء عم برداده 3 ساعات مثلا ما انا هم حتى ساعتش من السي يعني بساعات هيك يعني تمرين عازيون ايش نسي ما شنو ما ولتش تقول بقى زيد القيتين قاطع داخل قاطعي بلنكاي وجار مجراستي تحملينه قاعد تشركو منو فناش تربيته بتشتين براستي كهرب الهمو دورا يا ضعيفه يا كيما اجبر هاگر مروف چو بری خدایت الوان روجا تایبت الوی سالیدا پهلا گرمای گلک رابویا و هر وسا تایبت الکمپادل دورا دهو که الشنگال الهمو کردستانی هموی و کیما تایبت اف خلقی آواره الکمپادا زین یعنی ساعتا کبی کهرب جیانا کی درباست که یعنی گلک بزحمتا ام هیوی و داخوازت مجی هینا هر وقت پنابره کی ام وی داخوازت کن کهرب به شکل کی درست همو خلقی کردستانی روبه و تایبت اف آواره الکمپادا جین براستی جیانا کی بزحمتا خود دیفا کی هم خودان دکاندار طبعا يا مولد ما تشترى تشكوكي كورمان اجتماعي جواب مش بيك ترافيكيه 10 دقائق قديت انت دي تشوفه ساعات قديت انت تشوفه انت ساعات خلال ساعات كده تشارجر بنجر تشتا ضرر شو بالضرر نجاشت من وكيل دكان ده بس ضرر جاشت جيرانات من وقت نسبه كهرباء ده وبهاد نوتشونه فيجام في فيدانش حكمه اخوه يعني بشكل سكتر ريكي كيبو ناس نبس بو محله حتى بو مولا كولانا فرعت وكي بيجن باروشكي ما باروشكي فرع الشعبي وكي بيجن كرباصي يعني عالم قلب بي تي في كهرباء الرئيسيه يا هي بيتش نوبتن بخمول ديك بدانتن ناشل مباراه خد سر شو اللي سر كهرباء مول دي امبيري كان دو امبيري هين يعني كهرباء اجتماعي بشكل هبتن عالم بشكل رح تخور مال خدا حال حاضر هم هر دو قالتين يعني بري شهر رجكا 36000 من دول حق مول دي بشتنجينا كشو بساعات كهرباء الرئيسي شي هاتي اجي نسكت شل 6000 مدان خدا برا نسبتی کاره به نه اوه نه عاما باشه و یا موالیدی جی پا وقتی تی نما سیقات دبن
اما راستی و گفت که امپیر یکی نه 11 و ربعک من 11 و ربعک برای گلک ابو امپیری اما راستی زفستانو و گفت که هرشتیه که چه فرقیه که وصانه کدیه اساس هاد بینم خودی ما چه مدت 3 ساعت های 3 ساعت نینه کارا با شمالی کارا با هاگو کارا باشته لی بچشتا باشته را با هاگو نکه ساکی 3 ساعت ها چد 3 ساعت ها گلا جا درنگی شفتا 3 ساعت ایکی شبه چد تر ساعت 4 آن ششی ده هنده ساعت ایکی ایت ده ساعت 3 چطان ساعت 4 چی نکه گلا جا بچی که هش گرم دانان وید کارا با مالی جی الحمدلله نکه باشته را پشتی گیریه شاوروش باشه که قاطع امپری هر زانته لیتش تا بو فقیر جارا باشتره خودی اما بگو اگرم بسیارا کی بگین بو خلق خرو دیوره واشکرای و ده هیوکه معدل کارا با مولیدی 13 ساعت هم بو خلقی بردین یعنی خلق یک جیب چنده آگه دوره باش زانید و چنده کارا با عام گلگو بسرو بره بگشتی یعنی بشمتا روزانه از 13 ساعت تا هلت کم کارا با مولیدی بو خلقی خود هماره و بره گشتی دو خزامه هر سال اوه گازنده مامیا ایواره بادنانه هندک دیدار ما بون لی دیاره کشک هبو لو ما نشین همید برا گهدار کن هکر ما پیوندی هبیتن باره ما برادر اکثر هیلی بو بری ورگرتنا دیدارا کید گل ما بو باب یوسفی فرمو باب یوسفی ایوار باش الو کرم که باب یوسفی سیده تعالی باشه سر و سر چاوا فرمو ایوانیتا باشته باشه باشتر سرچاوید من کرم که باب یوسفی فرمو چک دنگی تلفزیون آخو کین سیده که نسبتی کارابا شیرازی بله دو سه جارا دنگی بدد برا سیده نسبتی کارابا شیرازی ولتی و یا کیمه ولتی یا عام ولتی ها کیمه بله عام تو چه زانی ولتی ها کیمه سیده امه خودی اما زستان سپلیت پیش رو نکند یا عام سپلیت پیشول ناکد دنگی تلفزیونی هندی بلند و کیش کفته یا جا بله. برا بله یا عام کارا با عام بله سپلیت یا عام پیشول ناکد زستان یعنی سپلیت الماء یعنی نکند یعنی کم کن زور باشه هر افه بو مزوید که چه پیلان مزوید پیلان که پاشاروشی که ولتی و هم قوات شوید زور سپاس بوده باب یوسف ممنون سر چاوید من حوالک سر هیلی هیا سید احمد فرمو سید احمد الو کاک سید دنگی مدگیت تا بله فرمو ایواره باش باشتر سر چاوید من دنگی کاک سیدی بلند کن هوالان برای زیطان استران اقصال که سر چاوید من سر بابتی بی بچاوا کرم که برای الله را مشکاره بله قضای بردار براسی بویت طرف لعید بردار شوی لیاتی براسی زور بزاری و دست کاره بای عاموه من 2 دقیقه 4 دقیقه دارو کجیتوا یعنی و من لیاتی براسی کلمه مشتا تلویزیون مصوتا 3 ستالس بس بيجي او کاره با بیتو بتیویتو بتکمو زیاد کاک سید براسی زور بزاری کاک سید تو الکی را بردارشی ما مصطفى بسیار کت یعنی تو الکیش جهه يعني بردارش مجمع ناحية اول سنتر بردار ریسکا یعنی سنتر باجر بردارش سنتر قضا بردار سنتر بله قضا. احلا بردار بتشوك زور باش هر افه بو بله. کاک سید بله والله براسي زور زبير زنو كهرباء وكهرباء نعيش ساعاتك ديت بير دقيقة ديت ساعاتك ديت بير دقيقة ديت دقيقة ديت يعني ولي هاتيا بتترف العيد براسي لبردراش زور سپاس بوده کاک سید بريزي زور سر چاوید من سهام خان ایوار باش سهام دنگی متگیت الو السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله فرمو السلام علیکم علیکم السلام سر چاوید من کرم که سهام خان بس خوشی لهتن بوبی باید نور جواب
زۆر سوپاس بوو تەفەرموو. صدا بەڕەتی کارە بێ خودی نەخۆشترین کارە بە ئام gelek nefeşkirik gelek. بله تلکیری ماڵەوەلکیری سێمیلیە. بله بله بله. نعم حفتن داخل سكنت تنزي كلا بعام بو خلقي درسته. بله. يعني ما كم بلا شهادة ساعات هم كلا بعام هذي. الدف هوا سێمیلی چاوە هەیە یعنی هەوا 2 ساعت هەیە سێیانینە 4 هەیە 5 هذي سيدا هندجة 6 ساعات منه سياحي 6 ساعات منه. بله بله. هرا قدرة gelek nefeşkirik yani يتنسي أمبيرن يعني درجة تنتي شو كان يعني كارت تحملين أبوم بإكنا درجة وسي أمبير نيتن. سپاس بوده سهام خان. ممنون سيدا زور سپاس دیبرسدین بس برادر دیوار گرین پیوندیا پاشی دیبرس و هوا همی برای زدین. کاغ دلشاد دیوار باش. کاغ دلشاد کرم که برا. باشی خواهید بلبل سرچاوید من فرمو برا. مسیحه که سیدایی سسری من. کرا با من تخوش رازی بود زور بیستر برای ترکی را شلاد زی کاغ دلشاد. کمالجا سیریه. کمالگه ها سیریه. بله. بله. کرا مرا پروژه که بویی کرا بود دستازه یعنی سیریه و شیرازی و درلو که. بله. ها پروژه درلو که ناده دانم چونکی خدا نتردی یعنی بازی نبود. بله. هذا بسيارة أن مكيدينية بحجمات ذات بروجة سلطة جرين بودافاريم. بله يعني بروجة تلاقوا كده ناطة ضمان. بس پروژه که هی مازنترین پروژه ویگا وی کی ما مستای گوت یل دیره لوکی بازدان نابود ضمان. الکیری نهات دانا الکیری تا گوت من نهات دانا الديرة لوكي الديره لوکی هی کاک دلشاد لا رز ايكي دي يعني چونكي ايكي كلام مصدر بودافاري زور بيصير هذا الوقت. زور دوست ايكات بشتكي زور تو پاس بوده ما مستحما برسه وی دائما کاک دلشادی دست کاک یوسف زبیم شلادزی و ام دی بحثی کاک دلشادی بله هر دوی شلادزی نه بله هر دو بحثی درست ولتیه کر و بله بيجي دست بيك بله برنامج من اف وكر صحبتك كر طبعا محطة سرسين كي خلاص بو اي ما قوات جي يعني جاهزه كو امبنير نشلادزي والقال جناب قيم مقام يجي ما تنسيق جاكري چونكي ما قلت يا اول جاره محطه كي صدو سيودوب كفته ديرالوي خطه كي سيوسي بدلا كهرباء شلادزي سرسين كي بيدش ديرالو كي طبعا قال لك نيزيكا فولتياوي او ديتا چاره سركرين يا ديرالو خوش ديتا چاره سركرين يا بروجي اوج ديتا چاره سركرين و اوه ان شاء الله دواني زيكا دا ود ديماي كي زور باشه همان دم ده بحث فولتيج كر يعني فولتي هر في سببي بو بله بله زور باشه چونكي كهرباء باركي مازن ويدا بري هبوش سرسين كي تاد بله اوه او هر دو برادر چون كاك سيد بحثين ديت كات سيد احمد بحثي برداشت كات بيشتن از خصوصا تري قضايا ما بيشتن بيشتن كهرباء ما قالك بسرو بري عين جناب تقول او بحث دقيقات كات هيتو چيت از دي بحث ساعات كمان بله ابخل دف ما بارك باشترين قضا وك ناحيه كهرباء و چه بيت بردارج بيت يعني اداره باشترين جهه يعني ما او كشل ناحيه جدولي دا نخير وكي دي والله ناحيه جدولي هوا دا كوهم زانن هندسه حتى ابو بردارش بله بس چه جبلي هندك جارا يعني اشكالات مثلا ها بروجيت امتحانات امنا چارنج قال جهه مدبرن في سبيل بقاعه امتحانات ابروجي ايكشوان روجابو يا دويج هنجارا اشكالات فني تشبن ابرو اب خط نابرا هافلير سليمانيه تقريبا ساعه ذهب وامتحان جي خلاص نبون اشكار كاتن تاثير او ماغوتي چونكي الدف ما توليد ما برا بتش رخي هاتت افجي بس دي بچونه كي جدي بوكم سام خانه قوتي ياكم بو بحث سيميلك يعني بس من بيتم بسيار كما مستعاني افكار بهاي جناب بحثيان بشين كم ترش نيف روجي مثلا ما كار بهاي مدينه خلقي هوا چوا دابش کریه چند ساعتا کار با نشتیمانی بیتن چند ساعتا کار با مالیدی بیتن تمام دم دا مشه و روزین هین وقتی راحتیه هی وقتی هم بیشین کاری هی کد بیتن نیو مالیا واقع بیتن هوا چوا تنسیق قلبی کریه بله جدول ما طبعا قال هابي وقال سليماني ما تنسيق قال لي كدو هي 3 ساعات يعني وقت 3 ساعات كهرباء بو جراكي كيتشون 3 ساعات ديفرا نوبل يعني افاز في حالتي دي بنا 12 ساعات وجا هندا جارا يعني مثلا جبر بموضوعات امتحاناتها انت ارشيكا تكنيكي بيت تشي بيت او 6 ساعات بنا 6 ساعات بس نل همي جراكانه
يعني او جي تيتا وكي بيجن وكي دور ما 430 خطة وصايت هي يعني بيتا وكي سرا چونكي مريبا بريا كهيا كنترولي شولي وتني تاف تنسيقه كو غدرك الخلق كينا ريكو بيكي بخيدي ام دي پيونديا كودشي برغي پاج دي تمامي دينا بابتي باب لاويني ايوار باش باب لاويني كرم که دم باش برا باشتر زور زور سپاس خيراتنا ما مستاجد كرم که سپاس داد كيم يعني ما هذا 6 صالة حكمتها ما يعني بسيطين مافيا ولاتيا يعني نشيط كهرباء ما كتب 16 ساعات مليارات كهرباء وحكمتها ذاتها يعني حتى كان يجيب خدا بان كثير وين بان بشيك حتى نجا قطعي فسري قطعي بنا خالد قطعي فسري قطعي بنا خالد يعني حكمت نشط علاجك المركز يعني شينا أكبر سنة مواليدة بلا حكمت بشكل حق المواليدة زي يعني كهرباء عام زي ذاك قاعدة كري همین محطة تشوری 24 ساعت کارت داری. آیا مرنك هي خدانت با مالیدا مستفید انده کسی کنه يعني قلتي 24 ساعت نابي وقتك قلت امشين 24 ساعت نيبا يعني نشم كان 24 ساعت با ماليدا راجل او فارتن بين مواليده بلا بو حكمت بن كاتب مكسرا بلا 24 ساعت مالي خدينا كده سيدا قطع عمرين يعني 24 ساعت قطع بلنك قطع بين خارج وقت بيجي امشي زريلان يعني بس تشار هاي بجي حق كارف نهاد ودي بشتين شارك يعني از مشارك چی ببینم يعني بول شيء تايبان هاي تزور فضل زور سپاس گازنده که جه خودش بدی هندی کو کارب اوه هنده یعنی و حکمت هری میوی چاره سر که تو چاره سر نکد بس دیماه تشتکه زور ریکو پیکه یعنی بو چی خدا نه ام بشینیه فرمانبری ورگرتن پاره کاره به سه چهار هیوا جاره کی دیدن نمونه بحث زری لاند کرد ای کابره هیوا کی بالکونی نبدتن ده سه چهار هیوال کی دادن طبعا بو في آرشه يعني هر جهة كيكو شيء زيادتر عن 2 هيف عن 3 هيف طبعا ابخو بو معلومات كان فترة درشتر بي بترد مصلحتها يعني وي هولاتي ده بس بيت انه اخوارنا بكم يساري كده بيجا افا كان او بسولا ويكايا چند روزانه ام دي بيجي نوت روزانه يا 3 حيوانه او دي بتسي قسط بيشولا بين بيك وهاتي مثلا صادت هاتي دي بتسي بسي يعني الشيت پاره خو که چاوید ام بو تقسیم که حتی 10 قسطاجی یعنی او نابیت آرشه و هر رو بریا که هیوه وقتی پترد بورید مثلا ببیشن جهه کی چه بی 5 حیوانه چو 4 حیوانه چوی او حقی هی او پاره بنه 4 قسط ام 5 قسط و حتی 10 قسطاجی زور باش بسیار اوه پاره تیتا ورگرتن الامبیشین الهاولاتی ناوا مالا دو حتی دیمایه سر چه بنماتی تورگرتن ما مستا کابرا دهتن پارخ ورگید فرمانبر ناسح کته میزانیه یعنی ایک روزی ناسح کته 100,000 40,000 200,000 کا چنده آخر ما نبید تو سحکه میزانیه که حکمتی و مجوره که میزانیه دانه اوینی مگودی دهتن سحکته و دیفی دی ورگید تو دی بیشه من امر رو بری سحکینی بس بو من چند خوشه وقتی تید سحکته میزانیه من آمالید بیشتر من ته هنده کاره با مزاختی ديف ميزانياته كابينه بي باري والله كاك بلبل يعني بالنسبه افيتي مالي اكيد هيك درجي فكري بيجي ناش تجربه الا وكي بيجن جلسه كتشكل الا هيك تواريت باشه ما او بوچنا بيشتي كاورا بخوينه بس معقول نينا سيدا الا همي بيجنا فرمان بري ورا خوينه ما بوچي او ناچيد بخوينه تو پاره البروي چيكات هما بو دادل من مرتابي يعني افي وقتي دا چنكو وصابو يعني مات بچيكات يا خودا وصايدي داف ما بخوا وصانينه وقتي دا وصانه بو ما مستا وقتی داوسانه بو یعنی نه چو برویریت نویسا که هنده پاره نه ما ویگاویش هر حتی تأکیده که الميزانيت كر كأبي وكريه و وايرك به بود گوتی که وكريه و أبا ويجاويجي هر بشكلية يعني تخويني وبالعكس هكا تجاوزي خط مواجه بيفنا بيتا مخبر يعني حتى هندك مخصصات جيت هاي أفج بوانتنا صرف كرن بس اف حالته نظام يعني بدل از ویگانزی بکن بجون کار تخوان بش ما چونکی بلکه رقمه کی زیاده دانه بلکه یکیم دانه بس چند تو ساجی هاتی ندف هوا کو نخواندیه و رقم زیاده هاتی نویسن نمونه بلکو 100,000 حقی کار باوی هات 10,000 هات بوی 100,000 هاتی نویسن
چند خصوصای زیاده هاتین طبعا ما و دیو چون بوهات یکرن دیمای درکت یا اوی برادریان بیجین میزانی خلطیان اوی نزانی درست اف حالته المديريات التوزيع چونك او باري همي رجوات تفدفت بله بس اف هر حفظ قضايا ما فروتنا وزي هاي المديريه عامه كو افا يعني هيك اشكالك او صابيت بس چه خلكي ما زيادتر يعني گانزداوی چه بی تلفنی دی بی یان گلش وان حالت چه بوینده بی سید من پاره دای جنایت خواره ایده هموی پاره خو بین دایره چونکه اف حالتش هبوینه یعنی مال بردارش تای خلکی که وگا به سجناوه هندکی تفصل بوین هندکی سرا چه سجناوه مثلا اف حالت کابرای پاره خو دایجی بس او پاره نگهاندیه دایره و ایجار کدی هاتی دین و ویجا داخوزا مش اوی حالاتی بلانیت چیکا و بکد یعنی بس هند گیرو نکد سالا و راب چی ویجا پاشیل برمجی و کی بجن برزبی یعنی اول شیخان چه بویل دهو چه بویل و اجراءات الجلات نکرون خلکی که فصل بوی خلکی که یحکم بوی ویجا اوی اف عدادتی تمالجی وقتی نخوینید بیشتی کار پاتوهاتی چه که تو نخوینید مامستا کی دیوال خلکی کتن کو خلک و کی جناب تل دست به کی گوتی هما دو گلوپا کمتر هلکه یا آن گلوپا که کمتر هلکه اوه ارگی که خلکی تیب گهینیتن آبوری کرنت کاره بیدا دیمالا برخته و بوی کاره پبید آبوری کرنت کاره بیدا گنده برخته جی و دی کاره پبید و مازن که حتی سر آسته هم بجین پارزگه هلیتید والله اوه مسئولیتا مهمیانه یا ماموستایه یا دیبابانه یا ملایه یا دیره یا هر ایکی هبی چونکه اوه همی بشبکه و ادگیره داینه طبعا وقتی از آبوریت کاره بداد که دی بوجه کلیچ از دی مصرفه که کم تردم دی عمره واجه هازاده زیاد یعنی گله دی بینی باور که خاص روجت اینی و دی چی محله چی بی صد گلوب برداری و همیه یعنی ناحیه قانونی وجیبه کابرایت بیش مانید میزانی هم را چید یه بس ارد میزانیت تو حقیقی دی بس تویش هلت که به تو استفاده کی جبت و توی باره کی جی حقی و زیادتر تخسر منه اوه تبذیر کات تکرن یعنی شرعا جی اوه درسته داخوزا ما اوی خلکی ام نابجم بلانه گلوپا دو اجبر کامیره اجبر رونایی بس به نوت پنجی گلوپا چونکه او پنجی گلوپا رو بکه تیرا پنج مالا هنه ویجا اوه برپرسیات کیه یا مهمیانه یعنی همه اوه ريكا تلفزيون حقا طيبت راقهاندن ملايت ما ماموستايت ما زانكويت ما يعني أبا برسياتي ما هميانه زور باشا اتمها ام بيجين العفو بس يعني دليل جي سيرفيكو زي اوام يعني ويكي بيجن اسرافا متكاره بيدا ام نابجن يا كيما او هيچ ما انكار جي نكري صحبته ويدار بس باور بك يعني قاوا دي طلبه كي هاتي كو بحث اكثر مولدا وهابول قال ماموساكي جامعي يعني 2000 تقريبا يعني نابنا ده 2000 هنده مولدات ناف باريزگاه دوغدا هميد بنا 400 اوه طاقوانا فول يعني وقتی هم بيجن مولده که 100 كيفي يعني ما او هميت حساب كين يعني بتواقعي ده بار بكنا بنا 205 ميجاوات كهرباء يباشه 205 ميجاوات كهرباء باشه خرب رون بي بوچي 500 ميجاوات رون بس قال كهرباء مولده هريش ماده بيشت عائله خو طامرين كهرباء مولده قال كهرباء عام هات هميش ماده بيجن هل كان كهرباء عامه يعني هم هيك اف عقليات ما اوش سريع خو اینا بادر و کر با سريع عياليش دا گود باید چونکی ام او ضرره ام پاره کدن دیش پیتویه دیش پیتویه توی حقیقیه بلابدت شوی بس بنوید سیه گلوب البر جاده والله تلبش قصده زور باش از دی ماهیک بسیار جنابیت کم چنکو وگافه وقتی گرمه زورت بیتن بجین سرپیچی جی زیرات لبید بو اگه کو خدان بجیتن دی سرپیچی کم دمالا خو یا نشیانا خو به بجین خوش کمد وی خانی و تیم دیفچون سرپیچیا ادوا وقتا دا چند هین پتر کارات کن من گوت یکو برینو کده او تیم رو انتخاره بس چنکو او وقتا که خلکی پتر پیتویاب کاره به بید دسته خوان بشین بو هنده بتن کو زیده گاویه که جی بکتن ادوا وقت این حوصا دا هین چا و تیما هم بشین تأکید دید کن کو دیفچونا وی بابت کن وقت تأکید باور بکه یعنی بر دوام یتن يعني أبا برقم بيجم هما أبا بس دوا بينش هيفادات يت هيفا شش مداخلين 1634 سرپیچکار
مال پارێزگا دووەکێت گرتی پار 4293 بێرار 4400 بس ڕێژە گەلێکەوە کێمتر لێ هاتیل دیف ئەم بێژین هەیڤێت پار کێمتر ئێلێتێ چونکی خەلکێمە مانێمە دەستپێکێکی بوت واللهی ئەف خەلکێ هەژیە هەر تشتێکی بۆ بێتەکردن بەس کو ئەم بێژن نینە نەخێر ئەvە ڕقم 1634 6 هەیڤادا 5 هەیڤاد ئەبێت 5 هەیڤاد بەس یەن پار نێزیکی 4293 یەت ئەوا بوون ئەva یعنی ئیجرعاتێت مە چنە بەرامبەری وا ئەva بێژن جور قەتە ئەف تیمێت چند برن 30,000 شوی سەرپێشکاریت برن هەفتێ سەدێ ینی 21,000 بوانن 9,000 بۆ خەزینێنە زایدەن کریا 2 ساڵە سەرتێتە حسابێ ینی 1634 58 ملیۆن و کەسرێک جور قەتع بووینە 127 ملیۆن کریا 2 ساڵا بووینە یعنی ئەvە تنێ بەس gelek de pisyarke erê mamosta hûn îcraatê qanûnî dene mehakîma sicin bên ev nexêr tealîmatê me we nabêjin û me nedayîne jî û ev heta hedek ez şên bijme te ev neya dê waqî jî nabît boçî çünkü ek ez behsê parke min 4293 serpêşkar hebûne دي هكا أما أفا همي دانا محكمة طبعا إجراءات قانوني أفا دي حكم بن أف 4000 يعني دي ورا كان ياما سجنة دوهوك بينا داري باور كي تشبيد هنتي فانا بن نه هنتي از متأكد نيفا وانج دي بنين إذن هما أم دي حكمة أخوة ودزجية خوية ياساي بس أفا مفروضة جارة أولي وقت سرپیچیت کرد بلان اوی جارة دیتره 5 قاط و 10 قاط بتجزاین دوانه که جارة سیه مفروضه محاکم جی دوره ریکه که یاسایی ده تبرگرتن تنی اوی بسیاری جنابی تر که من ویتن کرتی از برسویش جنابی تبرگرم خلکی پارزگه ها دهو که البر درگهی پار خود داد یا دانا پاری بیت آریشه شستو تقریبا 4 صده دوا 5 هیوادا البر در مالافه حقی خواهد مصطفى زور سپاس بوده که تو میفهم بوی گلمه روی نشتن گلت جه سرفرازیه سپاس دست خوش انشالله یعنی خلکی ما هر چنده ام داخوازا لیبورینت کن چونکی ام جی وکیوان بار که موضوع مالی بید ام جی هر مشترکت مالی گاره با چند ساعتا بید هر اوه بس وقتی خلکی ماجی بوبتتا رون کرن حتی حدا که قناعت بتتا کرن و دنیا بنجي اف اخمنا ما قلتي ام بر برسيارم رقم جي برام بريو بس خوشي جنابتك كان بورون كرني جنابته و ام بيجين مواجهه خلقي حقت برنامج زين ده زور سپاس جنابتك سپاس بينرين هجا و بريس كوهين بينرين مبون مالا و آبا